Uzongihlanyela wena ujola nami. Sathandana mina nawe. Kuningitshela into ewani. Hayibo. Uyahlanya kantwana. Wembali right. Uyahlanya wena. Hey futhi mama uzongilinda. Ngikwazi. No wena yini lento yenzayo ukulandelela umntana omncane sithi akasakufuni. Na 5 years bengijola naye nomuntu lona. So lo muntu lo umdala nakimi. So lo kangihlupha vele lo ngithumezela ngabantu. No ngithi ngiyazama ukubaleka lokhu yangilanda la ngihlala khona. So angazi ufunani kimi lengaka. Molweni manje sibulisela lapho kunonke emakhaya. Lami igama ngu-LAVAWS pronounced Slava sinkomkane abandaziyo banibiza ngo-Mr. Nsokulayita mshenami. Well guys, namhlanje sibhalele ngomnye my brother lana. Umfowethu uthi unenkingo nayo. Khona omnye usisi nje bekazwana naye engathi umdala kunaye. Kodwa nje akasamfuni empilweni yakhe. Ucela ukuthi emlahle. Kudala efuna ukumlahla kalahleke usisi wabantu. Makathi uyamlahla unokumthengela abafana nje basekasi ukuthi bebuye bezodila naye bemtshela ukuthi wena buyela uyojola nalomuntu obowujola naye. So ucela ukuthi Jozi Bioscope ingenelele sathi ungawari wona my brother sizoyishaya imoto sofika lapho sibone ukuthi sikuncedisa kanjani. So ngiyacela wena mukela uhlale nami sihambe siyojoin my brother ngale sibone ukuthi uthi singamncedisa kanjani si Jozi Bioscope. I'll see you guys just now. Molweni kwakhona kuninonke guys, ndiyabulela ukuthi nisahleli nathi zangenana ndawo ngoba benishilo ke ukuthi ngizojoin abafethu la bezosichazela kabanzi ukuthi why besibhalele namhlanje la ku Jozi Bioscope. Umfethu kunjani? Ngiyaphila njani ma? Ngiyaphila namfethu. Umfethu kunje igama uthi ubani? Ngisabelo ngokwamazibuko. Sabelo Masibuko. Wena usibhalele ne? Yimi ngibhalele ba. Okay. Umfethu wena uyaphila ka mfethu? Ngiyaphila ka bhuti. Ubani wena umfethu igama? Makhosonke. Makhosonke. Okay. Mfosabelo uthi namhlanje ngoba silana si Jozi Bioscope ucela ukuthi sincedisane kanjani wena ndoda yamandoda. Ngibhalela ku Jozi Bioscope ukuthi ngizoncedana nomuntu bengizwana naye kudala. Na 5 years bengijola naye nomuntu lona. So lo muntu lo umdala nakimi. So lo kangihlupha vele lo ngithumezela ngabantu. No ngithi ngiyazama ukubaleka lokhu yangilanda la ngihlala khona. So angazi ufunani kimi lengaka. Yima uthi nijole for ixesha elinganani? For 5 years. Straight 5 years. Wait, and uthi umdala kunako mfowethu. Manje yini wena bekwenza ukuthi uzumthande? Yini yakwenza ukuthi uzumshele kwasiqaleni nje from the first time? Bekamuhle kakhulu lewe ngimbone ngakhona, so into emenza ukuthi ngimlande. Uye wangichaza nje wangichama. So I relationship yenu ibinjani since along this 5 years? Binama ups and downs, siqabana bekhona uqabana ngaphakathi. Silwa bekafuna nokungishaya lo muntu lo beka ingozi yimi. No kodwa usuke wam approach wena wamxelela ukuthi mfethu angisengigrade angisakufuni mina sengifuna ukumove on. Ngiyengam approach manje nangathi yena akafuni ukuthi ngimyeke. Ufuna lo ngibusy ngizwana naye, so mina ngikhathelo kuye angisamfuni. Okay, mfethu uthe ngumakhosonke ne? Yebo bhuti. Okay, mfethu wena ngoba uyasho ukuthi i-best friend yakho lo muntu lona. Nguwe mhlamba obubona yonke into ukuthi yenzeka kanjani. Ngicela ukuthi uzelana ngoba ngibona ngathi umfethu ngumuntu onomoya ophansi yabo ngoba besiqala uthetha nani sisanithatha ngale. Ngiyabona ukuthi umfethu ngcono wena mhlambe nawe ngoba bewuyi-witness yento yonke le mayenzeka in the past 5 years. Wena lo sisi ngesingawe ungathi ukuthi ngumuntu kanjani mhlamba? Athi ngiqale la ne bhuti. Mina ngokubona ngami sister ne. Sister utoxic for out yami. Because izinto azenzayo like zimenza ukuthi naye umjito wami aphume out of character yakhe. Lo muntu ngimazi awusabelo kanje. So no sika portrayeka as usabelo ngenye indlela makhona lo sister la ipicture. And lo muntu lo solokazwana naye for like 5 years. And imali relationship yabo ayindawo. And untanga mfethu uhleza phambi kwami. So ngiyayibona yonke lenyakanyaka le yenzakayo mabayithu cabana kuba khona lapho. So yikho grand nje le relationship for real time plus no cherry nje uhrudi. Umuntu omdala like ukanga ngathola intanga yakhe. So ukuthi nje uyazi physical attraction akekho umuntu ongakhuluma maybe otherwise ngayo because amehlo wakhe abone direct. Abone lento ayibonile ngikwazi ukuthi ngifakaze ekubeni kuyena u-approach sister yabo. So indaba injalo. Nakhona ngoba sasijajana thina la eshowini ngeke ngisho ngithi sabele why wena kwasekuqaleni mfethu uze wavaya washela umuntu omdala kunawe. Angithi bewumthandile ngaleso sikhathi. Usisters yena ngumuntu kanjani wena mfethu uyaphuza mhlambe uhlala nefamily ngumuntu kanjani? Uhlala nefamily yakho sister and uyaphuza uhleza phuza nje ngama weekend during the week.
But intellectually angithi yazi ukuthi khona omunye umuntu wena mfethu ukuthi makamdala kuwena kube nento oyithandayo ngayo ukuthi okay lo sisi ngiyamthanda sithe last aboma 5 years because mhlambe bekangibuilda ngoba uyabo izinto ozithethayo and she's business minded all those kind of things ezinhle emntwini ongifazana owesifazane ngoba ubuhle lobo bangaphandle siyabona kodwa ubuhle obudingekayo lobuhle bungaphakathi ukuthi umuntu ucabanga kanjani kwaye yini oyifisayo for the two of you kwawena ukufisela ukuthi uyakubona uphumelele usiya phambili na so wena ngesingawe kule 5 years le ujola nalo sisi ungasho ukuthi ngumuntu obeka okanjani so wena banela wena sabele ngoba uyasho kule 5 years lena ngokukholwa kwami wena mfethu ungathola ukuthi ukhona umunye umuntu ongamthanda because of intellectual yakhe the way ucabanga ngakhona the way uyimisele ngakhona empilweni yabo the more ufuna ukuthi kubona uphumelele onaye uzibona ukuthi niphumelele kanjani empilweni wena ungamdescribe ukuthi sisters kule 5 years ngumuntu obe kanjani ngumuntu ogrand for wena bocabanga ukuthi right that's why unyamezele for ixesha elingako kanye ngumuntu kanjani. Okay, sister in the first few months beka umuntu sharp and then isikhathi sihamba uyewashintsha usister kimi sekayenza ezinye izinto sekafuna ukungiabuse ngoba ile way bekaphuza ngakhona so sister nje bengasumuntu right kule ma years lawa manyazayo sika bekaphuza nokuphuza bekaphuza kakhulu butwana wena uyaphuza inkingi cha ngiphuzi mina anphuzi nini hayi wena ungasho ukuthi umbone kanjani wena mfethu lo muntu lo sisters kule minyaka le on the past 5 years esavana nayo umfethu for wena ucabanga ukuthi umuntu obona ngathi ngambuilda usabelo mhlambe beyinto naye kusasa hayi mina ngiyibona Didings kusho vivari hayi Didings angizange ngibone mina even after the 5 years noma seyiphelile ngibonanga next positive ebeyenzakala empilweni kaSabelo uma kukhona le ntombazane epicture hayi mina ayikho into engiyibonile right uGary nje bekangalethi into positive life ine kaMjidi but ke mina ngithi ngisuke ngingekho mabayithu so angeke ngazi ukuthi inkulumo mabayithu bekunjani ama dynamics e relationship yabo injani so angeke ngikwazi ukufakaza ukuthi kuloko kodwa engikwazi ukuthi mina untanga ngizange ngimbone nje umuntu ojabulile kuyo yonke lesikhathi aspendile kule relationship le lutho and West Party I'm sure now lamajita la cishe ngoba unithumela nabantu manje uyabazi wena lawo bafana bake bamthreaten unkaba abafana bakhona sabazi because bahlala khona la around yabo and manje kuyafana noma singathi sabalanda thina labafana laba thina ngokwethu angeke sikwazi ukubamela ngeke nikwazi ukubamela abaningi babo bayabhema so bayenza noma yini for ukuthi bathole imali sho ukuthi usister bekazobafumbathisa ukuthi basilimazi bezothusela uboya ukuthi iqhubeka uthande lo muntu no nabo bafethu simasiceda lana ukudila no sisters uzomela nisikhombe sidlule nakubona sithi kubakhuza kancinci ukuthi ningabongena indaba eningazazi futhi senizothreaten umuntu yabo bangaba phela maseningekho bazokwazi ukuthi phela babuye kuthina no akiko ngithi angeke sihambe namakhamera ngoba angifuni ukuthi sihambe sonke soshiya amakhamera as long as nosikhomba nina kuphela ukuthi ayilaba nisinikeze namafoto wabo sofika thina sikhulume nabo ukuthi hayi siyacela manje sike sava kuthiwa benithusela umuntu kanje but akusuyozile kuthini yabo yeah but kuloko sizokunceda wena mfethu ngoba mayingabe into osayifuna kumelanga uphoqelekanga ukuthi uyenze o mhlawumbe uqhubeka uyenza uyabo and uyabona nele ukuthi ayina future for wena uyabona yeah umuntu omuhle wena mfethu that's why kuthiwa kukhona bo date wena indoda yamadoda from now on that's why khona i date iqala ukuthi umuntu niyahamba niye ku date i date italela ukuthi umfundo umuntu uqala umazi kangcono before uthi wena uyamthanda lokho bokubona wena bawumkhalela bewungamthandi kule 3 months ningenile niqala ukujola ilapho bekumele uthole khona ukuthi lo muntu ngiyamthanda kwamambela okwanye bengimkhalela uyangithola yeah but sizokwenza konke okusemandleni ukuthi sikuncede ngoba asijajani thina la eshowini uyangithola nangazi Mr Jozi ngoba uyayiva intwana ziyakhala lana yakhala usabelo usho ukuthi ugaxelekile ujoke ubhekane nento ndiyongayazi ukuthi uzoyiqala lapha ehlelepe yeah ngicabanga ukuthi wenza ichoice right because mase kungasafudumalanga endaweni vele kufuna ukuthi ushiye sekubanda akulahlwa imbele ngakufela mfana kithi khona umunye osazovela wakho oyena yena ozokuhlonipha yena into ecakayo la mase ngena nabantu baloko bemgwajisa bathini kulandela ithuna so kufuna ukuthi sisheshe sikhuze sikudla nayo kusase yeah ibona cela ukuthi sibalanda mfana sithi siye kuye sithi siyozama ukukhulumisana nayo mfethu kukuphi bafethu ngoba benithe sifikele khona la khona la yeah ndiphezulu engathi ivalile lapha Mr Jones angithi yes yeah phela yaza amakazi wabantu
asazi ukuthi kusefe okungakanani la eKasileni wamadoda kodwa ngijabulela lokho bafethu ukuthi niye nabona futhi ukuthi ningasithemba thina ukuthi singancedisa mhlambe kule case enibhekane nayo yabo because omunye umuntu bengabaphathwa ngamahloni wena ndoda yabo ukuthi usabeletha hayi emfethu bazothina abanye abantu mase bengibona la emakhamereni sebengibukele ngicomplaina ngokuthi ngifuna ukulahla umuntu kodwa leso sibindi ukuthi ebone ukuthi angisakufuni sisi yabo ngijabulela lokho wena mfethu and kwawena futhi ngijabulela lokuthi ube ngumngane oright uthi advise ubafu ukuthi esabela awubhalele mhlawumbe iJozi Bioscope ikwazi ukuthi kuncedise uyangithola hayi bekumele yenzakalile lento bhuti ngoba phela umjida wami besengekho nje right so bekumele nje abhale la kuJozi Bioscope ukuze yonke lenyakanyaka izobekwa nje eceleni aphume nje kusisteri yeah as long as ikuvaliwe lapho okay yo manje uhlala ngaphi la muntu Hlala umuzi lo kunabantu la kunabantu bayasebenza la esalon. Okay sanibona ngibona abantu abaqinayo ngathi khona qoqo no Yini manje? sabona mama nje Umephutha mancane. Kwenzakalani wena? uyena la Kwenzakalani? Uye lo umbali bhuti uye lo bengitshola naye. Ujola naye? Uzongihlanyela wena ujola nami. Sathandana mina nawe. Kuningitshela into ewani? hayibo Uyahlanya kantwana? wembali right Uyahlanya wena? Hey futhi mama uzongilinda. Ngikwazi. Sasakufuni mina. Wena. Ungihlupa. Uyahlanya wena. Lalela wena uzongimela. Ngane kabi? Uzongimela nje uzolinda wena. umncane kabi usabela ke komncane Hey, angihlanyisi wena. Alinge. Uthini wena? hayibo sisi kanti Yini bakuloyile wena? yimi esisi Bakuloyile wena? sorry Wena. Hey, ngikuthi. unguvandam vele empilweni ngikanje Indaba ngi-understand. understand ini Mawucama uthi mawungilethela labantu ucama ukujika izinto. Wena. sisi akaqala ukuza la kwena akaqala ukuza wait mama akaqala ukuza kwena usabele kutshela lento Yohlukaniswa kufa mina nawe. yimi akaqala ukutshela Angibuzi ngiyakutshela konje nte futhi. uyaphuza Yeah uyaphuza. maybe ufutile Sobatshele nale uthi ngiyaphuza. maybe uphuzile njengamanje sisi Wona mangibona ngiphuzile. usabele Ngithe uzongilinda. Wena uyahlanya. usabele Wena uyahlanya na? akaqala uzokutshela ngele ndaba Angilindi. Mbali hayibo mbali Angijulukisi wena. kanjani nathi Alinge ukujulukisa. Ususabela Wena. nathi sisile namhlanje la ukuthi sizoyiqeda lento yini iyaphela sifane nawe lento yakho ukuthi izophelela Holy serious kamampela. wayengathi uyadelela Sela kanti amakhamera. uzodelela osabela ungasideleli thina hawu Buti. hey ungazolilinga usidelele thina wayeloku ulandelela umntana omncane Umntana ukuthini? hawu umlandelela umntana Ngimncane namhlanje. na umncane usabelo wayemlandelela Sengimdala namhlanje. ngiva bathi wenza lo unithumelela ngabantu So mncane okay wena. wayemthumelela ngabantu okokuqala ukuthi bezomtshela ukuthi Dala ungithumelela ngabantu ukuthi bafune bangishaye. Abantu Ungithumelela bakushayela. ngabantu. Uthi awufuni ngikuyeka ngithi. Uyahlanya wena. asakhumbuli manje Hayi manje. asakhumbuli Awume mbali wena. Wena- Awume wena. No. aboveja mbali uthumela boveja wena yimi awuyeke ukurasa sisi sikhuluma nawe kahle wasirasela yini kanti Wena yini into oyenzayo? no wena yini lento oyenzayo ukulandelela umntana omncane sithi akasakufuni angithi Yabona wena ngimncane namhlanje. umdala Khuluma ngithi balethile abantu bakho. Khuluma. Wena umdala wena. Khuluma. umdala sisi Okay, sofikile nabo. Ucama ukuthi kuzoshintsha. Ya, kuzoshintsha. Ngithe kuwe. ukuzoshintsha 6 feet otherwise kuzokwenzakalani sisi sohlukaniswa ukufa mina. otherwise uzombulala Ngimbulaleleni. Uzosivile lento ukuthi otherwise sohlukaniswa kufa kusho ukuthini mawuthi nizohlukaniswa kufa Ngithi mina sengisho ukuthi mina naye asindawo sinje. Usho ukuthi mangabe angakufuni manje uyambulala. Amathi yile nto ishoyo uzobulawa yini? Usho wena ukuthi Ngithi mina eyami naye sizohlukaniswa. awuthi akasafuni uNkulunkulu yena sekambizile ngesikhathi sakhe kula sizohlukana ke siyamcelela umntana okwamanje sisonke wena. i-threat leno ishoyo phambi kwecamera usho wena uye kuhlanya no i-threat Yabona leno ukuhlanya? uyamthreatena lo Yini mfana phambi kwecamera siyabhema? Ngisakufuni sisi. Mara ngakutshela nje hayi kodwa hey sisimbali asitswali mina hamba nalo anzweni yini manhle lapha kuba niyakhohlisana ngami
amadoda awekho amadoda Khapha ini ujola nini wena wena ujola nini bhekeza abanye wena sithi ngathi uyasidelela kodwa ngithi wena ujola nini uyasidelela kodwa uyasidelela uyabona manje into ongenzela yona manje uyabona manje ukwenzakala yini leyo menzela yona uyabona lento leyo yenzayo Uyenzelela lo mntana yazi uyabona lento yenzayo wait amadoda akufuni mhlambe Uzosola wena, yes. awushelwa bazohamba yazi yima abakushela uzosala nami sorry abakushela ngithi bazohamba yazi wemba yazi ngiyaqala ukubona umbali wangashelwa ngithi wena obusy bazohamba yazi ngamfana nje oyi1 nami ngaba yini serious ufuna ukumgulisa lo mfana mhlambe ngimenzani asazi phela waye umfuna kangaka ufunani kuyena ye wena uyabazola abantu bakhuluma bathini no asazi phela Uyabazi- kona kuphi ukuyithanda mbali Thepha ukuyithanda wena. kukuphi bona ufuna ukuzwana nomuntu ongakufuni ukuyithanda kupheleleni asike iyakude kabi mina nawe usakude kabi mina nawe sine life imela la lo kanti uthole ngayini wena wangasafuni ukuhlukana naye ngithole ngaye wangahlukana naye ngoba uthi akasakufuni yahlanya lo no Lo uyahlanya sisimamela la ngoba uyabo siyayirekhoda lento sikune video waqhubeka umlandelelo ubhuti sava kuthiwa mhlambe kunomuntu ofikile ezomthreathena yabona masuka la sikuba veja bakho labo bathengayo siyodila nabo siyobaxelela ukuthi bengangena indaba abangazazi waphinda wamlandelela lo mntana siyovula i-protection order Umntwana against lo? wena Umntwana? umntana kwena umntwana yebo wena njengabekanilanda wena engangitshelanga ukuthi umntwana bekamfunani umntana ukusala bekamfunani umntwana bekamfunani okay sengumntwana wena wena besingazelanga uzokubuza sithi besizokuxelela ukuthi waphinda walandelela lo mfana siyokuvulela i-protection order njengamanje siyovula yona ngithi wemadoda masuka la ngoba ngiyambona lo muntu ngeke kushiye phansi lo hayi sokweyenuke ngeke- sizobonana ukuthi phuma kanjani okay ke sizobona asambeni amadoda mfethu asambeni yabo i-best plan into ezosinceda lawo ntana sambeni siyovula i-protection order against lo muntu yeah ngizosinceda manje yeah ngoba ngeke kunento oyifunayo kukhona into oyifunayo kuwena engayazi ukuthi yini inhloboni yento oyifunayo yeah ngiyacela wena mfethu sambeni Mr John siyovula yeah hey ngiyazi kudala ngeva ngabombali mara lo mhlobo wena inhlobo kaMbali inhlobo kaMbali engashelwa ngoba umbali bashelwa nje yes yeah hey sokulayita wena sizokulayita wena ungazodlala king Uthela amajita yeah thatha la machita king siyavula i-protection order kuqala yeah bezohlala kuthi siyovula ilantuki i-protection order against yena usisi wabantu ezokwazi ukuthi ebe free usabelo and ngoba uyasho ukuthi umthumelela nabo veg andini masuka la siyoqala le police siyovula i-protection order masiceda siyofuna labo veg without ama cameras sokwazi ukuthi sibaxelele ukuthi bafethu please stay away from usabelo nomngani wakhe ngoba lento eniyenzayo is wrong ngiyanithanda nonke lapha emakhaya mangabe ubona ngathi unenkinga nawe ungalibali ukuthi usibhalele on josephbescop.co.za ungalibali ukuthi usifollowishe inkundleni zethu zokuxhumana sikhona lapha ku TikTok ku Facebook yonke indawo we@josephbescop. I'll see you guys on the next episode. Thohlo